Hello, tao Dr. Yanang onang. Tani bedi bajao, bedi brao. Sekoha yandau, sekoha nyaudam dau sibu programmer. Tawa teman sekolan imai pemdang dah. Ani jam ha haying. Ani jam jawa sang obu tau jeng ngau hunang. Health, nutrition, and hygiene. Teman imai pemdang dah seko inyu tama ngo andemu now tama ngo andemu inyu yong mai ANC check up na menglak hospital me pu na tamlak tau ga ya hospital me okpushna mai nam no pu bu ga ya iwang yingoi bu wangoi dam nang etang yu shu bu khongam nam no pau nang tau ma hospital me pu yang complete vaccination tikok pu semalam bia oceana piji dawai tak mandak pe tak 10 lakh chingna kebe awai tau piji dawai wangman phanang tau ga ye pai habu tak hatin khongam ten dam nang tau gi mu now chongwan da i mai pum dang da iwang ingoi bu tak hatin ka ok lak chingna inyu tam pu bu hibak ma wang bu shui bu na liking wok ngoi complete breastfeeding now the tam ulang honang tau ga ye wong nang chong nang tau ma lena wang dai bu lam booster dose ocean vaccine kep lak ngoi abai tau kep tam nang tau ga ya takate nang siko over chong bu hebak na iman de wangbang 13 14 ngoi abai tawan de iman de siko na halan de ligeng i daiwang nang daiwang bu ma iman de anemia condition i mai pum i combo condition ngai nang tau singlak wong bong yakan heng nang hay yang mực sida weng bek hai nang tau anemia mai bolak chungne ida iron folic acid tau iron syrup ida hangsin wong bong na meng ya tau nam no u dam lak tau ga ya pum dang da wong dang hai nang ani jam hygiene sikolam naw ya na meng wang saji legeng tai cha phim ja se taiwan de iman i mai chau silak sexually transmitted infection mabu hagasiang HIV mabu chawse paungo bu gaya fertility iman habu moi bai bu mahango sangsi inang ba sikolan chalun wongnang sangsi inang ba chalun ongnang ani jam sikode hibakle be ligeng da taibu at iman de eheng taibu tau eheng taibu mong de yong bu gaya hisigama tau yising bu gaya iman habu moi bai bu yok pa sekolam de yadu so ngai wang nang tau infertility iman jing factor ja hadau likoria eheng tai bu tau yong ma chau sa pau ok la wong bong hayang over eheng tai la ga concern na meng treatment ya yang nam no piji tawai ya la wong bong tau ga ya sekolam tang da mai ngonang tau ga ya iman habu moi mai bu lai le nang hayang tau ga ya hanau wangoi i mai pum dang da mai ngo ong nang ani jam nutrition iwan de now pu hai jam now se inu se mango wan de nutrition na inu ha ying bu ho hing lai mang ha bu ga ya vitamin supplements ha bu ga ya mineral supplements ya bu ga ya iron folic acid tablets habu gaya kakshu ANC ma wangoi daw nang taw gaya e ha semango wangoi wongnang jongnang after birth nutrition na either lambu vitamin vaccine phai phabu vitamin daw ya lak bongbong nutrition supplements like calcium ngonang anejam iron syrup bongbong na meng blan taw sina vitamin lambu consult na meng yang taw gi ha yingama wongnang jongnang tau gi mu sabi bu gi sikoda anya na le Taiwan de iman i mai kombu tau
ka oklak chingna imande iron syrup phalak hege siang tawgi mai no nam no dam gama sikoja ongnang chalun ongnang hege siang chagi e ka dong ni oklak chingna pe tai oklang. Thank you.